Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki nongelam bat kitkot ka New Trap Integrated Territorial Organization ki bayai beteng bantalasi ki trok ki doyong kilakam bakilalap de ki pauteli ki trok ya kabala keno bakidei ki basyukit be an ya udoyong haka jinge keren bakilat patai kubor haga santarik u risau arajar arpuar u presiden kaseng uba donbok dakhar ulai tu bakani ka jingle talasi jong kaseng kalong hadien ba usembut menteri rang ba kejela uba preston tensong ulakam bakam don satia ka jingkai bean ya udoyong bat kitrok ki bakit udoyong kidai ki bela biang lut ya kikot kisla Ulaya turu bagi khot jong kaseng haka jing talasi kitrok kid duyong hadu bernihat riboy district kilaya takhuru pat kibor pulet kibala persyang ban pinsange ikit khot jong kahito ula ong susu ba kaba kam peningo ya kaseng kalong ba wat ki pulet ru kimno satia ban bat lani ban talasi ya kikot kisla jong kitrok kibakit yuduyong Tangi na kalian sungi hadian by pilai bangila mi sasurok pan dikenrai ta kali kit nuyong bat ngila lab bangila don rugi bangila da bejakar kes yang bajang ki polis te hadian nang tu pa kalami ka statement no sembut menteri bat no menteri rang baru buku bakam don kata ka legal transportation ba ki ki bajai tu ki badan chalan ring akwa ban panjing syai naki ada piong ba ki don chalan kani ko kot bangiyo na DMR kala kranshai ne in inviting a reference to the subject cited above in compliance to the honorable NGT committee order date 10 December 2020 which direct to the new challan be issued unless installation of centralized server uploading of transport permit challans and tracking of coal laden trucks through GPS and RIFD tags are in place. Halor kan dia ngi ba lada kita ki la yo chalan kita ki breu ki ba kit yo to do yo uba ngi keno di bo de illegal transportation so bah ai kerteng jong gitu ki yo ek chalan pati kata ke nomor kali jong kita ki truk do yo pat nilai isya hi na kopor bakat pangidang don sasuro ngir misya penwet ki pulit yang ba ngim dan authority ban bat ban lane ban cek dan nakaliang ka di kabor jong kan balai kimbat maki balai kimle e kabon kam kata ga DMR balai kam enforcement kidon dekat transport enforcement balai kimle ki pulit kidon ye kata kimle dalak le mangi ki khang lenti tengina kaliang ka jongi hi karan bete ko basai ba lada uni u high level ula banya chasuro tengi rungi smo ba kini ki padba hi ba badon doyong ki ba ya lani ki baket yo ban chalan bat ki ba imja ko kam tam yo tu ri ria ba kila lagi post name kila chalan yu duyong kat kum ka artikel khatsau on right to equality ande ka artikel tentukan right to livelihood tengi ne ngarne ko jongi ni kentu yu pat ba lada ka sarkar hi kala stang ban bengken ka an pat pakasha ban ya je kita ki illegal transportation tengi ro na kalian jongi ni on ki pat ba phiru mi samadan kiet bet night happen three show nomor ba beling on night happen three show leng ba kilat kita ki high level katu ka pisa ka barung kaya seki politician seki political party ba seki MLA shimet tengina kalian cumi ni ban ba ki pat ba kila dei ban tip hila ka jong ko hok bat pide ban yami hi lada phim not ka seng kan don kan lada u high level u ya ngir nginya badai ngir ngi don kam ban im jakpo
Amna kaliang gi jongi ngila de file di FIR ngil ayat di kalenti jong ka an Henry ngi bakam trekam kadang idon kita ke jingya balik kalong hadu kan ner nyimtip le se ka anya hapo ban jet ban te ban khom ya kata ka illegal transportation hne kam trekam te halor kata kanong rem ngina kaliang jongi nyim check shu nyim bat shu Henry ngiru ngin bot ya kanuksa ka babaha ka bal ale sarkar ngiru ngin bot sistem muti ngin tungkot mengi ki hab darab jadi ki ong kimdan kita ke high level taki ai bat kita bangi ya mana men step ngila yo dekat tu di spa tali kita pengila les nan hadi hapo dipo habo ni bot den di kita kila andot ki ai begitu ki kali kirngam habo konto peleng ngila bodo do yang kai ka baga keren ke sarkar sekilat patai kubor bat kala don ko jing kono lo sumput menteri ong bat num sngap ni kita mendekan hari nyiru nak yang kijongi ngin ong bat num sngap ke sarkar bom tip kanon ka bapung kenya an ke kanon ladangi ngi de kita mendek an hari makir ki de kisnyang porpe tangga tu kanuksa ki bangi kem khat pratali ke bala de register case hapok morung kne ladan bikidon kita ke kot kesla bali polis po register persya kita la long ko pasya is this illegal Habi de ba kata ba piang mo don nomor plate cisin hi ya kamar balak ban khayi unum kan i siapa perthai ba ngikit de ke badan nomor kali kani ka wei kala pun khanya ka ya kata ka an but habo piang ki kali high level ki kali kemde ki jong high level henry ka entry ka de ki jong high level ba mentah ni nak seng HITO ngila pau sai kadar ta ba ngim don shania shu ya ka an jong kan ka sarkar me khalia te ni kerpat red Hakmat ka Honorable High Court ba da istang kalat nakihi ba la ante lakam yakane ka kampi an hapo ke